Mucemanio gatagati ka Raila Odinga na mabaruthi a Ngeretha, Amerika na Jerumani na Atongoria a kindini urerikana uma wa gwetha kihonia gia kiuteti mbere ya keri kiumia giukite. Uhoro utekiritwo mukode kuma mucemanio ucio kauga hamwe na mendekithia ma Raila Odinga kuri mabaruthi acio Atongoria a kindini na kibiashara ni gwetha mucemanio gatagati gake na President Uhuru Kenyatta. Odinga ningi akirikana kwendekithia gucenjio kwa mutabarire wa thirikari akendekithia mutongoria wa bururi kana Prime Minister guthurwo ni kiama kiria kiri na aige bunge-ini. Ona rendekithia ria kiria kwenda kaunti nyihanyihio nginyagia gatagati ka 15 na 20 rikirikana gucemanio hindi ya mucemanio ucio wa rucini. Raila akirikana kaunti iria ciri ukaire-ini gaka 47 cikoretwo ikihuthika kugaikania a Kenya kindurire. No mabaruthi aya magititiritha no nginyagia watho na gatiba ya bururi thingatithio riri Raila atanyitwo kuhitithio wa keri kiumia giukite. Na mucemanio uyu ukite thiku imwe tu thutha wa Raila Odinga kwagithia kiene mito ya Amerika kunyururi itanya riake ria kuhitithio. Kenyan problems will be resolved by Kenyan people. Our friends can give us advice. Give those advice in private. Don't come and shout at us. We can talk to all Kenyans, and we are ready to talk to all Kenyans. What we are saying is that we want genuine, honest and transparent dialogue in a framework that is acceptable to all. Nasa iranire na uginyagia mihango ya kwitithio gwa Raila Odinga igathie na mbere wa keri ta uria mararirie. Kamiti iria irathagania mihango ino kiuga itanya ria ni gutigirira githurano kingi ni giathaganio gukinyiria gatagati wa mwaka ukite kana mogaruku maria marendekithia magi gatiba. Wewe Githu, I expect you to tell President Uhuru and Deputy William Ruto, kaeni na wenzenu muongee mulete amani kwa nchi yetu. Badala ya kusema mtanyongwa. Ukinyonga Raila, unyonge Gwetha, unyonge Kalonzo, unyonge Musalia. Ni mucemanio uria nasa iranire makabirie na rwimbo rwa bururi ni mucemanio uria meranire makarumira mutanatara wa magongona ma gibururi. Thutha ucio magitanya guthagania mahoya mbere ya kuiguana agenda ya muthenya ucio. Ningi magitanya kwitithia Raila Odinga hindi ya mucemanio uria mataumukanĩtie kuri ugathaganio. Nasa ningi gitanya gucirira ciũngano cia muingi na iria cihetũkĩtio ni bunge kahiri cia kaunti. Musipoteremuka kutoka juu muongee na Wakenya viongozi wengine, hamutaweza inchi. Hata mulete majeshi mupige tear gas, hata mulete polisi mufanye nini, musipoongea na Wakenya wenzenu hamutaweza inchi. Munene wa watho Profesa Githumu ni arutire nasa mukana wa kwitithia Raila Odinga wa keri akiuga ni mugaru wa watho. Ribotera Inoro TV ritwara kon Masharia wa Gashuru.